Oke guys, ketemu lagi sama channel YouTube Kayak TV, Yek Yek Yek. Gue sekarang lagi di kampung di sini ya, di tempat lokasi syuting Jejen. Jadi Jejen ini lokasi syutingnya di sini guys. Dan sekarang gue bareng Jejen dan bareng ini emak gue guys. Halo. Gue guys. Halo. Halo. Dan ini gue bareng Jejen nih. Halo. Halo. Halo Jen. Halo. Lu udah mandi belum? Udah. Udah, anjay. Ini Jejen udah mandi katanya guys. Jen, orang geus kebel tancan syuting dia. Kira-kira buat teman-teman ada rekomendasi nanti kita syuting bikin judul film apa, syuting apa, rekomendasi. Jejen bikin konten apa, mukbang atau bikin apa, komen di bawah ya. Iya. Kayak orang ngevlog film lu selama enggak syuting ngapain aja? Ayo be di mah. Terus ente sibuk. Nanti kita syuting lagi ya. Buat teman-teman lagi kangen pengen nonton film-film baru. Kayak orang syuting dinya. Halo, dadah aja. Nah. Aja. Nah. Astagfirullahaladzim. Jangan lupa nonton nanti ya. Support terus. Sepertul. Sepertul. Ada paru-paru. Support. Spot. Support terus channel ini. Nah, YouTube. Jangan lupa di subscribe. Halo guys. Sebelut kayak orang mukbang yuk. Mukbang makan pedas. Bingung guys nyun syuting lagi. Kuaring seburit ya. Ini di lokasi syuting film Jejen ya, lokasinya doang kieu. Lokasi syuting pembuatan film Jejen. Jen, kayak orang syuting deh nya. Syuting. Seru tuh. Seru. Hah? Siap guys. Siap guys. Halo guys. Halo. Seru tuh syuting. Resep tuh. Resep. Resepnya. Terus pernah tuh aya nu nanya, "Ita menu dina YouTube." Pernah. Pernahnya. Berarti geus terkenal. Aju lamun terkenal isin moal. Moal. Lamun aya nu minta tanda tangan dibere moal. Mun hayang minta foto bareng, Ber. bere. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Anjay, artis jadi foto bareng. Dari mana aja? Faktor poin dari jaga. Terus ke hari Minggu lari pagi ya? Lari. Lari pagi. Kamana lari pagi na? Alun-alun. Alun-alun. Jadi tiap hari Minggu Jejen suka lari pagi ke alun-alun Malingping ya. Berdua sama Asdi. Asdi yang main film juga. Tapi orangnya lagi gak ada. Nah ini Jejen, ketika Jejen udah mandi kayak gini guys. Iya. Halo guys. Halo guys. Oke pokoknya mungkin QB nya video ini nya. QB lah nya. Kayak orang nyen film video-video anu lucunya. Oke. Semangat Jen syutingnya, semangat. Mudah-mudahan orang menang rezeki, menang milikna dina YouTube. Amin. 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 Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton video ini. Mungkin video ini agak sedikit gak jelas ya. Mantap. Ya tapi mudah-mudahan terhibur, dan yang pengen tahu kabar Jejen, alhamdulillah kabar lu baik Jen. Alhamdulillah baik katanya. Pokoknya support terus channel ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Dadah. Dadah dia. Dadah.